Et la vinha. Nunca é neglone. É se não se apoia lá. Do he neglone vai ginisi. Do he neglone vai fofo. E eu não nova. Te vai bom. Não há nem pacpeli. Mas jiba ma borra pacpeli. Da pena de bubugan si ona olata bo yo bo yi ti o jiwe yo pakle yo aboha bubu dede amanti onye bubu dede amanti bubu ale ka magaten akpawu esiawo da pena de bubugan si oden olata amo kle aga homo ko ya na suku koko nu sro so bo wa ayo yo be yo nye enu de to mo kula o mo po ame ade ke ma ten so ga ade ke ava ifle ma o vinyo ka ke ma o yo be yi ma ke fe ade ke de ta da fe na de ta eye bie bene nai amanu veve be ya tano agbesi asopa ple nko si onai la na nko be yevi lo ne bene eyi anto ko aba no e fa gbele ye me afi wa ten akpojo yesi be eto eyin e la bena abale yevi odo alo akpa meji avi odi adewu ta nenye be yenye vie la ekema eƒe agbe anɔ ye me hã
eye nenye be elea na mo kpɔ eƒe agbe le ye me woadzi be yewo hã yewoazu etɔwo ke. Akpenɔ fofo kpe ne vanɔvi nyewo le ŋde ya be wo katã wodzi vevie bena yewo ƒe agbenɔnɔ na ɖewo nyenye afia dukɔwo vana va ɖe zɔ le mía me kasi dziwo aƒetɔ dɔyɔ siwo hiã le mía me wɔwo woazu nukpɔkpɔ le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Dɔyɔ si hiã wòhamea le Togo na wòava eme. Dɔyɔ si hiã Togo dukɔa na wòasu Togo dukɔa si. Na be dukɔa nanyɔ tso eƒe alɔdɔdɔ gã la me eye wòadzo le enu siwo wòane wɔ subɔsubɔ me eye wòasubɔ wò ɖeka ko. Bena wò tame si nèɖo ɖe dukɔ ya ŋuti na va eme. Akpenɔ fofo le Kristo Yesu mía Aƒetɔ la ƒe ŋkɔ me. Amen. Míanɔ anyi. Menya kɔte le nye dzi me bena ne dzi be yeasubɔ Mawu eye ne atso gbɔwo la nu siwo katã hiã be wò subɔsubɔ na dze ŋu la awɔwo. Alo meda alakpa? Vɔa hafi nàte ŋu asubɔ Mawua ele be na anɔ nɔnɔme aɖewo me. Mawu wɔ ame ɖe ƒe nɔnɔme nu, ŋutsu kple nyɔnuwo wɔ. Nye be eya ŋutɔ tsɔ eƒe asi eye wòwɔ abɔ. Si gɔme nye be edo atiwo, seƒoƒowo, atikutsetsewo ɖe afi aɖe eye wòlé be na nu yawo katã eye wo katã woti, wotse, woƒo se eye wòtsɔ ame la de eme. Eye wògblɔ na amea be ne ŋlɔ eme, ne lé be nɛ eye wòadzɔ ŋuti. Si gɔme nye be enye be futɔ aɖe li si edzi be yeava va gblẽ nuwo le abɔa me kple anyigba blibo la katã dzi. Eye Mawu nɔ abɔa me va nɔ ha dem kpakple ame, woɖoa adze eye nu siawo via na ame gake mewɔ eƒe dɔdɔ asi o, medzɔ abɔ la ŋuti o. Eye gbe ɖeka Mawu ƒe futɔ si nye ame si wɔ ɖe eƒe nɔnɔme nu ƒe futɔ va abɔa me eye wòva ɖe aboyo Mawu ƒe enuwɔwɔwo dometɔ ɖeka eda sie nye elã nyanu eye wòto edzi eye wòble ame nyɔnu. Esia he nu vɔ̃ va amegbetɔ ƒomea me. Mi katã mi nya ya nyuie. Nu yi ye dagblɔ na nyɔnu la nye be nenye be woɖu atikutsetse si ƒe se Mawu de na wo la, ekema woanɔ abe Mawu ene eye woanya enyui kple vɔ. Ta Biblia na mi nya be eyi nyɔnu Eva kpɔ be atikutsetse ya ƒe ɖuɖu awɔ ame wòanye nunyala la, eya ta ye wòɖui ɖo. Vɔ eyi woɖu atia ƒe tsetsea, ŋɔŋlɔ kɔkɔe na mi nya be wodo dzesi be yewo le amama. Fine. Wole ama. Le abɔ ma mea, xɔxɔ se be ɖeti li si woate ŋu agbe eƒe tsetse siwo eke le ɣi ɖe, woate ŋu akɔ wɔ ka, akɔ lɔ̃ avɔ, akɔ tɔ awo. Gake nu si ye Abosam gblɔ na wo be woanya nua, woƒe nunya
boloba ko teng benao doko toko do boloba akpan kekene ni wa afiafu ta kekea ponunya si wa gblɔ no be ne trɔ le mawu yo me ko anyanu nkume akɔna wa bo metsitsi me ko akplɔ yi tsɔtsrɔ me ko akplɔ wa yi faminya nu ye wɔna nkunu na mu le mawu ŋuti le mawu ƒe de me eye nye be togbɔ be edo adziku hã medo adziku ɖa o togbɔ be bia dzi hã mebia dzi ɖa o ewɔ eya vɔ ame wɔ eya vɔa mawu akpɔ ale ye amegbetɔ tre amegbetɔ de tome amegbetɔ do ŋukpe amegbetɔ bu mɔkpɔkpɔ si wòkɔ da ɖe dzi la gake mawu gava egbɔ le abɔ la me eye wobe afi kae nele mawu yɔ ame eye wòbie afi kae nele le gaƒoƒo ya me yewowa ƒe gbe le dzizim na afi kae nele eyɔ wò kple wò ŋkɔ afi le biam afi kae nele nyemenya ale ye wana wɔ egba Adam mete ŋu to nyateƒe na Mawu zi ɖeka o mete ŋu gblɔ be nya meto mɔ ɖeka o ne nye be ɖewo nɔ abe tsɔ anye ne dogo va yi kpe Mawu Mawu va bɔ medogo va yi kpee o Mawu be afi kae nele eye wòazi ɖoɖoe kpo ko agblɔ be meɖe kuku tsɔ nye nu vɔ ke me ebe mese wò afɔzi le abɔa me eye mevɔ elabena mele amama mese wò afɔzi mevɔ elabena mele amama nunya ka ƒomevi nye nunya la ƒe nyagbɔgblɔe ma no le amama ye wovɔna no le amama avɔa ne se ame afɔzi avɔa fiafi ko asa ame afɔzi avɔa nka ye ne fi gblɔ be mewɔ nu vɔ kpa fi ka wa ne le egbea babia sese wònye Mawu bia tete Yehowa Mawu yɔ amea gblɔ nɛ bena afi kae nele fi kae wòdzi le egbea afi kae wò luvɔ le tohi ne nɔ anyi ɖe zikpui me amewo le kpɔkpɔm gake wò ame goloa koe le fi ma fi ka wò ŋutɔ nele ɖo yi nɔ anyi ɖe dzi ƒe nukpɔmɔ ŋgɔ nenya le edzi kpɔm gake wò susu le afi bu afi kae nele nya afi si nele afi nanɔ ɖokui yɔm be kristotɔ ne enye kristotɔa nanɔ afi si kristo le afi si nele afi ma ye wò ŋku le afi si nele afi ma ye wò ɖusibɔ le afi si nele afi ma ye wò miamebɔ le afi si nele afi ma ye wò ɖusibɔ le le wò ɖusita le afi ma ye wò miata hã le ame yi nye kristotɔ la enye kristo ƒe ŋutinu alo ifie ne enye kristo ƒe ŋutinu ɖe afi kristo le afi ma ye wò hã ne le babia ye lo.
esi Yesu nɔ anyigba dzia womegblɔ na mi kpɔ be eyi afi si wole ga mam le womegblɔ na mi be eyi afi si wole sika kum le womegblɔ na mi be eyi afi si wole klosalo kum le diamond kum le meyi be di agbalẽnyalawo be akɔ bɔ akpa na ye ɖokui o ne nye Kristo tɔ ɖe afi kae nele le Marko ƒe agbalẽ ta etɔ̃lia kpukpui 8:15 me Biblia na mi nye be eyi to la dzi Yesu yi to la dzi eye wòyɔ ame siwo ye ŋutɔ di la eye woyi egbɔ amehawo kplɔe ɖo gake edzo yi to dzi eye wòyɔ ame siwo eya ŋutɔ di eye woyi egbɔ eto la lia menye enu ƒoasi o gbã eto enye teƒe si ye agbeya mebɔna ha lena o ne toa kɔ sugbɔa agbeya ɖiɖina kaka ne wòaxɔ eto ne su kilomita 5 ekema ame yiwoe wɔ hewo ɖokuiwo sugbɔ le lãmesẽ dɔ le nusesẽ wɔwɔ me wɔwɔ koe ate yi vɔa ne amea ɖo afi ma vɔ hã ne wo be yeaƒo nua asesẽ nɛ elabena agbeya mesuna le fi ma o Yesu yi to dzi be ame yiwoe nɔ yeƒe nya gbɔ nyateƒe wɔwɔ koe ava ame yiwoe ne woƒe ŋutilã le gbɔgblɔm na wo be nye mate ŋu aga ayi o la woagblɔ na ŋutilã be zi ɖoɖoe zɔ ma yi ame yiwoe naneke mesesẽa na kpa o le Mawu ta mamawo dzim wole eta woyi toa dzi ɖo eye ame mawo va egbɔ ta ne gbewo hã ne le ɖokui yɔm be Kristo tɔ la nye gɔmesese nye bena Yesu yɔ eye ne tɔ nɛ fifia babia nye be eye ne tɔ ɖe ɖe ne va le di mazɔ be yeabeya evɔa mía tɔgbuiwo do alo be wome tɔna vɔ gabena o eyi wova egbɔa esua wova egbɔ eya fia Yesu bena wolɔ̃ ye eye wòɖo ame 12 be woanɔ ye ŋuti medze ma gblɔ nɔ be Mawu yɔ enyigba evelia eɖo ame geɖewo xɔna se be ne wogblɔ be Mawu yɔ ame aɖe kristotɔ aɖe la ekema ezu Mawu nya mie gbeƒã ɖe la ezu nyagblɔɖila ezu apostolo ezu nufiala alo ezu nunɔla pastor ne Mawu yɔa ne Yesu yɔa nugbãtɔ yi ta wòyɔ ɖo nye be ne nanɔ ye ŋuti eya mate ŋu da ƒu le ŋu nanɔ ye ŋuti nɔ ye ŋuti mexɔe se be eyae nye enu xɔasitɔwu na amegbetɔ le anyigba dzi meɖe kuku lo
AMEHI blana xɔmena togodzukplɔla tutuna be tsileƒe ame ko wònye le amewo dome le Togoa awo ɖe nye kpakpli o yi menye afi si ye ŋutsua mlɔna hã o ɖe o hã esena be le lomedo ya loloe meyi kpɔ le amema ya eya ekplɔna xɔme eya dzrena nuwo eya eɖona ba mi xɔ se be dukplɔla ma le be ne tɔxɛa AMEHI ɖana nu nɛ ɖe AMEHI no kɔ nu va da ɖe kplɔ dzi vɔ nɛ wòanɔ nuɖuɖua ŋuti dzɔm nɛ ɖe AMEHI no ayi afi sia afi ayi kpakpli ɖe Yesu be míanɔ ye ŋuti medzi be megblɔ be ɖe va ne nava nɔ xɔme tutum nam o megblɔ be va ne nava nɔ nake fɔm nam o megblɔ be va ne mava xɔ ga le gadzraɖoƒe madɔ nava xɔe va nam o ebe va nɔ ŋutinye yi gɔme nye fi sia fi si wole la o hã anɔ fi ma ele gbɔgblɔm be enye nye abɔ nenye nye afɔ nenye nye ata nenye nye ŋku nenye nye to nenye nye nu nɔ ŋutinye mele gbɔgblɔm be ɖe va lé akpete nam o be nɔ ŋutinye eye be ne yeadɔ ne mie sugbɔ le eŋuti ɖe ate ŋu dzroe gbe ɖeka be wòadɔ ame aɖe wòava wɔ nane mele gɔme nye be ɖe ne Mawu dɔ zi ɖeka be nàva yi gblɔ Mawu nya le ŋɔtse la ekema ezu Mawu nya gblɔla le ŋɔtse meyi yɔyɔ o menye ne mi nya gɔme se nam o yɔyɔ woe nye be nanɔ eŋuti ate nye be anɔ eŋuti ƒe wo magblɔ naneke tɔxɛ na wo be nawɔ na yo wònɔ ŋutinye wɔne ŋutinɔnɔ ti wo ye wo ŋutɔ etso va yi dze nane wɔm ɖe ɖokuiwo sia eva si kple eva fɔ mele eme o wo ŋutɔ edɔ ɖokuiwo eye ne nane va yi bɔ ɖe wo le emea megabu fɔ Yesu o elabena dɔdɔ ame ɖokui meyɔ ame o nu yi wòdɔ wo la eyae ƒe nuhiahiã wòatsɔ na o eye ne nane va dogo tso eme na o abe afɔku la eya gbɔ wòakpɔ na o ta gbã enye be woanɔ ye ŋuti evelia be ne yeadɔ woaɖaɖe gbeƒã nyanyui la ta nyanyui ɖeɖe gbeƒã me yae nye taɖodzinu gbãtɔ si ta Mawu yɔ nye kpakpli wo ɖo míanɔ ye ŋuti ne ye hã ya nɔ mía me míanɔ ye me ne ye hã ya nɔ mía me ye ta wòyɔ mí ɖo eye etɔ̃lia be ne tɔtete nanɔ wo si hena dɔyɔyɔ kple gbɔgbɔ vɔ̃wo nyanya ame ɖe ye nye kristotɔa ɖohi manya kpɔ gbeɖe be tɔtete le esi be yeadza gbɔgbɔ vɔ̃ o ɖohi mado gbɔgbɔ vɔ̃ aɖeke kpɔ elabena kaka wòazɔ aɖo afi aɖe la gbɔgbɔ vɔ̃ ŋutɔwo da ɖe dzi xoxoxo ɖomi le gɔme se ma kaka wòada ɖe dzi aɖo afi aɖea gbɔgbɔ vɔ̃ be agogbɔ wodzo ta ya me ya nya be gbɔgbɔ vɔ̃ nɔ afi ma hafi ye yi o ta ɖo yi ne va yi ɖoa trɔsubɔla yiwo le afi ma be dzo manya nu katã wo be ye ne dzo ɖo abe nyaka me gblɔ nuka ye me wɔ mi be dzo míawo ŋutɔ mi le nya teƒe ya wòya ne va mi be dzo mewɔ naneke na mi o dzo yi kaba dzo kaba akpasese ya eva míagbɔ mi be ami ma xɔ o ɖe hã dzo yi nu katã ye o kaka nava ɖoa
nu yo ti o le ŋdom ɖoa wodzo gbɔgbɔ vɔ̃wo dzo ta wo me nya be le gbɔgbɔ vɔ̃ nyam o ya ame aɖe ya gbɔgbɔ vɔ̃ kui ɖeka pɛ ye ko wonya kpɔ ye wo dzaƒa dom be ye nye gbɔgbɔ vɔ̃ nya la ta be ebe subɔsubɔ dɔ eye nye gbɔgbɔ vɔ̃wo nyanya fifia ne va le kpɔm be Mawu le nu gã wɔm to edzi ta wo hã ne fia be nya gbɔgbɔ vɔ̃wo le ye me ono katutu nae deliverance ebo ya kaka na zo na do afia de kwa kaka na go fi ma ekpeti atɔn gbɔgbɔ vɔ̃wo dzo hoho afi wa ne va do nu kata elabena ne li kpakple aƒetɔ la eye ne li kpakpli ne le meta afi sia afi ne yi la eya hã le afi ma eye eƒe nya gblɔ na mi be madɔ tea me kplɔ me ɖiwo ɖe mia ŋgɔ haleluya Yehowa dɔ gbɔgbɔ me tea me kplɔ me ɖiwo bo anɔ ŋgɔ na fi si o dɔ o ɖo ɖe wo ya wa le akɔmɔa dzi vɔ afi wa na va yi ɖo haleluya lɔlɔtɔ ŋutsu lɔlɔtɔ nyɔnu ɖe ne le abe Ahimas alo David enea abe ɖe Yesu yɔ wo eye wòɖo be nanɔ ye ŋuti eye wòyɔ ne tɔ ne ta eɖo ta na ame aɖe va le gbɔgblɔm be ye nye Mawu ƒe ame siwo ɖo megade nu me ne wo ya ɖe gbɔ va ame nenye Yesu yɔ hã alo me Yesu yɔ ne le gale megbea eɖo wo ye ta megavɔ̃ nu siwo vɔ̃ nɔ Yesu ŋuti nɔ eme de mɔ wòa nɔ me o eye wɔ nu si ko bia tso gbɔ be na wɔ la wɔ eya pɛpɛpɛ Ahimas enye nunɔla ƒe vi etɔa nye nunɔla sie wɔ nuteƒe na David hafi David ŋutɔ ƒe alimevi Absalom va dze aglã ɖe ŋuti eye wòɖo eɖokui efia be yeaxɔ ezi le yetɔ te eye wozu aʋa le dukɔa me mama ɖo dukɔa me amewo le David dzi amewo le Absalom dzi David ƒe aɖaŋuɖola gã Ahitofel hã dzo yi ɖe via dzi be yesubɔ etɔa didi ta le azɔ yasubɔ via hã eye David si yina nunɔlawo va tsɔ nubablaɖaka be woadze be awɔ nubablaɖaka ɖe Mawu be ƒe nɔƒe nye Yerusalem ve da ɖi ne va hiã eye wònyo Mawu be matrɔ va ɖe matrɔ agbɔ Ahimas eli nena ɖe hiã nyade wòava gblɔ na eye wotɔwo eƒe asrafowo le Yoab ƒe egbeɖeɖe te wobe yewoadzo David be yeayi gbea dzi kpakpli wo woto ne be awɔ etsi ŋusẽ megale ŋu nenema tɔ ne ne va gbea dzi aɖewo yina ɖe te va dzɔ ne wò ɖeka pɛ ne ku la ewu be ne ame akpe ewo naku le mía dome paɖe mía dome akpe ewo ku hã wowɔ naneke o meɖi naneke le wo gbɔ ta woanɔ anyi ɖe mese Mawu abe ale si miegblɔ ne mieyia mi lé be na vinye ŋutsua Absalom nam eƒe to megaka o dakui ɖeka megage le eta Israel ƒe asrafowo katã wosi David ƒe gbe sesẽwo katã wosi
igbeji. Yehowa non, amesio wonu teƒe na David dzi eye woho ava ɖe Absalom kple yomedzelawo ŋuti. Woƒe yi nɔ wo ɖum. Gake Biblia be woƒe avemetiwo ɖu ameawo wu eyi. Eye Absalom tɔa ati me eƒe ɖa va tsi. Eɖa si wòkɔ ƒona adegbe. Eɖa si nye eƒe atsyɔ̃ɖoɖo gãtɔwo. Kafla Absalom Biblia be edze ɖeka tso etaka ƒo ɖe afɔgɔmea. Duƒe aɖeke mele ŋuti o. Na nu sia nu nyo. Gake gbe ma gbea eƒe ɖa ye na wòtsi ati klẽ me. Eye asrafo aɖe va kpɔe eye wòva yi gblɔ na yewoa be nenema Absalom ti ya me le ati klẽ me. Eye nekpe kata mewi ɖo be megadzi miana mo. Menɔ anyi nye ŋutɔ mesi kple nye to eye efia David gblɔ be naneke megaka ŋuti o na nye le gbɔ kpɔm. Eye woayi kɔ wu. Eye wowu Absalom vɔa. Ahimas si ƒe ŋkɔa gɔme nye dziku nɔvi. Ame mate matsɔ dzitsi la atɔfoɖo la be ɖeko yeayi ava yi gblɔ na David be nenema evɔ azɔ. Yewo to ne egbe ɖe mate ŋu ayi ava yi do aŋe na fia o. Elabena enya nyui aɖeke mele asi o. Elabena evia ku. Via si gbɔ melɔ nu le ku. Yoab yɔ Kushi yi na ɖa gblɔ nu si ne kpɔ la na fia la. Yoo afafia afadada ye wodze mɔ de afɔdzo me. Keke meli ema yɔ. Sɔdzawo katã, asrafowo katã, esɔ mele wo si o, kaka tedzi mele wo si, kasɔ ava nɔ wo si o, ta ele be wòaƒu dzo ye wode asi dzo me. Voa Ahimas gagblɔ na yewo be menya be nedɔ Kushi o, gake ele be nye hã maƒu dzo. Maƒu dzo va leke? Nyanyui aɖeke meli o ɖe. Gbegbe nyanyui aɖe agava ɖe nava yi do aŋe na efia. Meɖo la ƒu dzo koe. Yewo be ok. Ne be yaƒu dzo koe ƒu dzo. Nɔvinye. Ɖe Mawu dɔ hafi nele nu si nele wɔma. Alo nekpɔ be ame aɖe le wɔm ta nye hã mawɔ. Ya be gblɔ na Kushi be ƒu dzo na la gblɔ na fia nu si nekpɔ. Ahimas ya be yeɖo la ƒu dzo elabena yenya dzoƒuƒu. Afɔ le ye si, afɔ nye wo bi la. Meƒu dzo Usain Bolt. Meƒu dzo Abebe Bikila ɖeɖi mete ŋu nye o. Vɔ wometsɔ nya na o. Gbedeasi aɖeke meli na o. Wo ŋutɔ ne ɖo poposu ko tso be yeawɔ nu si dzro ye na Mawu. Mekae gblɔ na o be Mawu hiã ame be wòagblɔ nu yi wòɖo la wɔ. Nu yi Mawu ɖo eya ye wòwɔna. Ye ne wògblɔ na wo be wòwɔe la, ekema nàwɔe kpakpli. Menye be nàwɔe le egodo. Ta ne Mawu ƒo nu na wo be wòwɔ nane hã, ele na wo be nàbie se be aleke mele wɔ ge. Gake ame madze egɔme. Aleke mawɔ ŋuti dɔ ɖo. Gake Ahimas be ye hã yeaƒu du koe. Medze ma agble le fia kava be Kushi egɔme nye yibɔ. Ame yibɔwo hã va kufia glo. Kufia. Wo ya megale kufia wɔ ge gbe ɖo. Maga o. Kushi de te agu na yɔ be yoo abadada mesi. Eda fɔ dzo, menya aleke le dzoa ƒum o. Ɔna be le dzoa ƒum abe kolo. Do eye Ahimas
Nonya pomde Yoab no ke ya okay me dwo be afua e ke ma fujua ahima sasi efi agbododo na ekushi johowa aten anya anua owo aten awe kabawu amesie mawudo aten awe wajeji nawo wu alesi ne susube amedeto alewom kake mawu nya beneli afi dodrasi na mama dadasi ya na we nui mawu de asi na ode e fa konta biage o ole nyatefe ahima fuju wu kushi ebado efiabe nyakai na reba de Ephésiens soit les Didier. Les meilleurs. Et yo afadada do au dollar bo ava ma serli gande ka ke yenya no sisu ejoyo. Badokyo para badokyo. Na maumando e ne vale keji choma. Nu ya va wo no ko nyewe na gbadokyo. Vai poter do que orar pá. Aquele David yari. Nunca é juri. Le salme au pas dans la table à voir. Adré que vous n'ayez jamais. Ben de cas me bien Yehowa. Nous de cas. Il me bien Yehowa. Et si le droyem, si ma polodo veut vie, si yo me mati veut vie. Et il y a un mano Yehowa pour le nye agbemen kekeo katam. Mano Yehowa pour le nye agbemen kekeo katam. Et ma kwa Yehowa pour vivre ce au katam pour le nye nku. Et ma kunu me le efe gbedo home. Ma kunu me le efe gbedo home. Nous quand il y a ma ou pas gbedo home nye egbe. Wonti la nye ma ro bodo ho igomanye be David mi ko mi ro ki ro David te fe ya e nye be ma dengbele ma wo pe nyame ma juro ma wo pe nyame be de ma te anye na do kwinye nye ma se nyacho ma unti cho ame ade ko gbo nu si ame ade nyacho ma wo gbo de enyo na ya ya ke nye ha moji ma nya ma wo na do kwinye nye nto ma ku ma wo ma Nyento mo nu metoto kwakpeli David nye abe amesi do agbedodo ranti Isaac nye abe efe ngoji Mose nye abe Yehowa Abraham nye abe amesi do efe anyanti le tolaji Lekan wane nye do. Dene dengbele ntia, dene kuepa nyaume. Allo? Ne YouTube ji. E ne Paul Lucao. Oglonya de kave, ko hana lire anungale yi. Allo? Ne po adebo yo oglonya de ko hana bule. Ne pas otabil mensa egblonyare ko hana lire nu pas bogatanga ntu yare isudanaba ko hana ble ebe amemo onu metoto kplen fine me lila nyamotro o ha va onu metoto kwapeli bena na nya nye vivi sese wo katan la nyigba ya ji leka wa nya ma o pa vivi sese o na ne do vivi sese ne hallelujah afi na nya na ne se vivi na merere de na da no fun vi katan po ne da ne po
afi na nya be agbelikɔ vivia na me aɖe de ne ɖe agbelikɔ ne woɖu ame ɖe ne ɖe ka nya be vivi na ne amewo xɔ se be ɖe Mawu ne do vivi sese na ye gblɔ me David le awo ebe ye ya do vivi sese na Mawu ye nu ka ye ne wɔna ye Mawu kpɔ dzidzɔ ɖe ŋuti o abe Abrahama eyi ye wòle Isaac bla ɖe nake yawo dzi tsɔ he li vea me tso ge nea fi ma le afi Mawu nya be o ame ya menya me ko nyi o ɖe Abraham megakasi ɖevia o le si ne wɔ esia ta eye mete viwom o mete viwo akogom o mete viwo akogo Isaac si ne lɔna nyuie mu o ta le yayra me la ma yra o enuma eye nye vivi sese si ye Abraham do na Mawu ekpɔe kpakple eƒe ŋku vivi sese ka wa ne do na Mawu le wò agbe me kpɔ vivi sese ka ye ne do ne gbe sia gbe ne fɔn abadzi zi ɖeka Yehowa akpe na wo tete hã meli o dɔ ewu ye ŋka du ge ma la na ŋgbe ƒe nuɖuɖu wòasu nu nye ye ko ase le nu afi ka ye ne le ɖoƒe ka ye ne le Mawu ƒe ŋkume ele na wo be nanɔ anyi kpakple Mawu elabena nanɔ eƒe ŋkume babia nye be nanɔ eƒe ŋkume nanɔ eƒe amedomenɔnɔ me na adava ƒoƒo ne ni Biblia na mienya le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ eta agbalẽ evelia bon Mose ƒe agbalẽ evelia eta 24 wuiatɔ̃ kple wuiadelia eko miaxlẽ Mawu ŋutɔ gblɔ na Mose be neva toa dzi neva kpakple ame siwo nye eƒe kpeɖeŋutɔ vɔ ne gade mɔ na wo ali atoa eya neva toa dzi Mose wɔ nu yiwo hiã eye Mose yi toa dzi Biblia be alilikpo tsyɔ to la eye woyi toa dzi kɔa alilikpo tsyɔ to la eye Yehowa ƒe ŋutikɔkɔe va nɔ Sinai to la dzi wow menyo ŋutɔa eye blifu la tsyɔ to la ŋkeke ade sɔŋ blifu mene ne nya nu ye blifu hein nuyer le Francis Bome ça me nya ñu gagner fa gbe nkeke gbãtɔ Mawu me de nɔnɔme aɖeke fia Mose nkeke ɖeka ewɔ gaƒoƒo ne no gaƒoƒo 24 mabia lo na ame aɖe yɔ be nava yɔ ne do go le afi aɖe yeanɔ fi ma nava ye ne yi miniti 30 va yi mekpɔ ame o aganɔ ya hein miniti 30 va yi gaƒoƒo ɖeka va yi gaƒoƒo 2 gaƒoƒo 3 gaƒoƒo 4 gaƒoƒo 5 mekpɔ ame o naganɔ afi ma nkeke ɖeka mekpɔ ame o Mose be Mawu be mava teƒe ya ta fia koe ma anɔ ɖo anyi megase Mawu be gbe bubu aɖeke o Mawu be mava fia wogblɔ nam menye be fia be mava meva o va se ɖe si menye magase gbe bubu aɖeke tso Mawu gbɔ la manɔ afi Yesu yɔ be va nɔ ye ŋuti nɔ ŋuti ne megblɔ na wo be yi atakpa me nava gblɔ leke o la mega yi atakpa me ne se be amewo katã le atakpa me yi fi ma ye amewo dzimetrɔ le atakpa me ta yi hã yi va gblɔ awo Mawu megblɔ na wo be na yi o mega yi o
Mose le toa dzi ŋkeke ɖeka naneke medzɔ. Ŋkeke eve naneke medzɔ. Faminya. Ne etidzo le ɖokuiwo mea, edɔ wuna me kaba alo? Ta xɔ se be dɔa dzi Mose ŋu, wɔn nuɖuɖu mele toa dzi o. Me ye ɖeka yi o. Eƒe subɔla hã yi kpakpli Yosua. Ɖeka yi keke tɔa gbe ya Yosua be Mose meɖe kuku lo eka ɖe dzi be Mawu gblɔ na ye be ne va toa dzi ɔna be mese nya akɔ ya nyui o. Mose be ɖevi enu ŋutɔ gbe mi va ya megava do kpatsakple na mo. Leke ko ŋkeke ne ŋkeke atɔ ŋkeke wɔme ade Mawu mewɔ nɔnɔme aɖeke sia Mose be nyateƒe yeli ŋkeke wɔme ade koe Mawu tsɔ xexe bliboa ŋkeke wɔme ade ye wònɔ na Mose be wòanɔ toa dzi Mawu ƒe dzesi aɖeke makpɔmakpɔ. Mawu yɔ ebe va nɔ ŋutinye nɔ afi si nele la egase nya ɖe o megase nya ɖe tso ame bubuwo gbɔ o eye wogblɔ na nye nɔ ŋutinye va se ɖe si me woagagblɔ nya bubu na wo la nɔ afi yi ne le ɖokuiwo kpɔm le ya meɖe kuku eme kɔa. Le ŋkeke adrea gbe la eyɔ Mose tso blifu la me. Blifu la nɔ toa dzi ŋkeke ade. Tso ŋkeke gbãtɔ dzi ke blifua le toa dzi. Gake Mose mese ŋkɔ. Menye be mele Mawu ŋkɔ sem, Mawu mele naneke wɔm le wo ɖoɖo le nukpɔkpɔ le agbe me ta ye Mawu megale wo agbea me. Ele teƒe sia teƒe ta ele wo hã wo agbe me. Nu yiwo dzɔdzɔm ele kpɔm. Ebe yakpɔ la be va se ɖe afi kake ena ade bubu yeƒe nya ŋuti le ma. Va ɖo fika. Va ɖo fika. Va ɖo eka yi. Le ŋkeke adrea gbe esi wòyɔa hafi wodze nuƒoƒo kpakple Mose hafi dze nuwo sia nɛ. Faminya, eŋlɔ nuwo ɖe kpea dzi vɔ xoxo. Eŋlɔ nuwo ɖe kpea dzi kple eƒe asi vɔ xoxo. Eŋlɔ hafi va tɔ va kpɔ Mose aɖa be leke mate ŋka ɖe ame ya dzi o. Menya ɖo ya. Menya ndike eƒe egunu ya. Gake ɖe. Eye wòkpɔ be oke, ete ŋutɔ te kpɔ ye. Nuwɔwɔ ƒe ŋkekewo katã. Esi wòte ŋutɔ te kpɔ ye ale si ye wòate ŋuia eƒo nu nɛ, egblɔ nuwo nɛ, eɖe nuwo fie. Maganɔ agbe le ame bubuwo ƒe ɖeɖefiawo ŋu nenye be ate ŋu anɔ afi si Mawu be nanɔ o. Ame sie menɔ afi si Mawu be nenɔ o la, ame mae ame bubuwo ƒe ɖeɖefia ŋuti ko ate ŋu anɔ agbe ɖo. Ne Mawu ate ŋu aɖe nu fia, ame aɖe nu katã mate ŋu ɖe fia wo ya o. Alo menye ŋusẽ katã tɔe nye ya. Mawu ɖea nu fia ŋku agbatɔ. Nu katã wate ŋu ɖe nu na fia wo ya o. Mele afi yi wobe nanɔ ye ta ye. Ɖewohi nu yi ɖo la kpɔa le dzem le afia ɖe xoxo vɔa ne dzo le fi ma. Eta mele kpɔm ɖo. Nɔ afi si Yehowa be nanɔ. Menye be ne Mawu dze nu ƒom na wo ta nagblɔ esu eya ne gblɔ esu enyo medzo. Mawu gblɔ nyawo katã na Mose, ɖewo katã fie vɔ hafi tsɔ kpe vewo de asi me nɛ. Ame aɖewo kaka Mawu ne gblɔ nya kui ɖeka ko. Hei! Mi nya mi Mawu le gbɔgblɔ megbea, Mawu gblɔ abe le. Ok, egblɔ ma ya, magagblɔ bubu kpui o. Ema ɖe
mekpɔ nye nyateƒe bliboa katã ɖoa kakama ne ke ne gblɔ be kpingi ŋgɔa etso ye etso ezuma se kpingi tɔte ne gblɔ katã vɔ nɔ eye nu yi ana amewo akpɔe nya be Mawu gblɔe na wo ɖe ne wɔ ye hã na afi nadzo eye wogblɔ nyawo na Mose vɔ eye woɖe nuwo fie vɔ ɖe etsɔ ekpe si ya ŋutɔ tsɔ eƒe asi ŋlɔ nu ɖe dzi la kɔ de esi. Hallelujah. Nenye be nele kpakple Mawu ɖe aleke nele menye afi si nele ko le vevie o nɔnɔme si me nele hã le vevie. Mawu ƒe ŋkuwo kɔ akpa be ne wòakpɔ enu vɔ̃. Ta ne be yeanɔ kpakple Mawua ele be nanɔ aleke kɔkɔe. Le Timoteo ƒe agbalẽ evelia me eta evelia tso kpukpu 14 yi 24 míaxli kaba nɔ be game ya su na mi xoxo. Ɖo nu siawo na wo eye nàɖi ɖase na wo le Aƒetɔ la ŋkume be ne womagatsɔ nya awɔ dzre si me viɖe aɖeke mele la o ke boŋ woblua nyaselawo ƒe tame do vevie be nàtsɔ ɖokuiwò afia Mawu abe amelike kple dɔwɔla si mehiã be ŋu nakpee o kpakple ame si ma nyateƒe nya la me pɛpɛpɛ ene. Ke si le dzeɖoɖo ƒuƒlu makɔmakɔwo nu elabena woayi dzi geɖewu le Mawu mavɔmavɔ me eye woƒe nya la keke ɖe edzi abe abivɔ ene. Ame siwo dome yime nayi o kple filetowo le ame siwo tra mɔ tso nyateƒe la gbɔ hele gbɔgblɔm bena tsitretiti va yi xoxo eye wotrɔa ame aɖewo ƒe xɔse tsyɔa anyi gake la Mawu ƒe gɔme ɖo anyi sesẽ la lia ke eye nutrenu sia li nɛ. Aƒetɔ la nya ame siwo nye etɔwo eye ame sia ame si yɔa Aƒetɔ ƒe ŋkɔ la nate ɖa le madzɔ nyenye gbɔ. Nɔvinye babia na wòe nye be ɖe Mawu nya o be nenye yetɔa, ɖe Mawu ate aƒo adegbe tso ŋuwò abe ale si woƒo adegbe tso Yob ŋuti na Abosama, ɖe Mawu ate aƒo adegbe tso ŋutiwò na franc-maçonwoa na hunɔwoa. Ɖe Mawu ate agblɔ tso ŋutiwò na hunɔwo be miegblɔ na be wonye ame sesẽwo. Yekpɔ evinye afi hã evɔ̃a nye Yehowa gake miawo mele vɔvɔm le mia ŋuti o. Me da le nye sewo dzi o, elé fufu. Me wɔa ɖeka alo kpɔa dzidzɔ le nu manɔ eteƒe wɔwɔ ŋuti o. Etɔgbe meli o. Mi mate aka asi eŋuti krɔ ɖe wòate aɖi ɖase le ŋutiwò nenema. Kpukpu 20 ke le aƒe gã me la menye sikanuwo kple klosalonuwo ɖeɖe koe nɔnɛ o ke boŋ atinuwo kple anyigbanuwo hã nɔnɛ. Ɖewo li bubu le wo ŋu, ɖewo li bubu mele wo ŋu o. Kpukpu 21. Eya ta ne ame aɖe klɔ eɖokui keŋ tso nu mawo me la anye goe si ŋu bubu le, si ŋuti kɔ, si nyo na Aƒetɔ la ƒe zazã, si nyo na Aƒetɔ la ƒe ŋdɔwɔwɔ, si wodzra ɖo ɖi hena dɔ nyui sia dɔ nyui wɔwɔ. Nɔnɔme ka mee nele? Aleke nele? Nɔvinye, aleke nele?
de ɖeka kpoe nyenye ƒe nudzodzrowo nu. Ke dzedzɔdzɔ nyenye xɔse lɔlɔ kple ŋutifafa yome hekpe ɖe ame siwo katã yɔa Aƒetɔ la le dzidzadze me la ŋu. Ke gbebometsitsi ƒe yakanukutsyɔtsyɔwo elabena enye bena wohe adzreko vɛ. Ke ele na Aƒetɔ la ƒe subɔla be wòagawɔ dzre o, ke boŋ wòanye ame si nyoa dɔme na amewo katã, ame si tea ŋu fia nu, ame si doa dzi le vɔ me. Ɖe nete le dzi dom le vɔ mea? Ɖe ne ɖe ɖokuiwo ɖa, ɖe ma ɖokuiwo ɖa tso nu vɔ ƒomevi sia nu vɔ ƒomevi gbɔa? Ɖe ne gbe le dzrewɔwɔ gbɔa, le nyahehe gbɔa? Alo nyahe lae nenye? Alo ɖeklenyi ɖe lae nenye? Alo nyatsɔɖeameŋu lae nenye? Alo nenye fɔbula? Ne bu fɔ ame sia ame ƒomevi, negbe wò ŋutɔ ko wò ɖeka koe nye ame nyui. Amewo katã wonye nugbegblẽwɔlawo, trɔ le esiawo me. Eye dzi Mawu ƒe ŋkume, dzi eƒe lɔlɔ̃, tsɔ ɖokuiwo ɖo anyi nɛ. Le Yohanes ƒe agbalẽ ta 2:28 me nusrɔ̃lawo bia Yesu bena, aleke míawɔ hafi míate ŋu awɔ Mawu ƒe dɔwo? Le 2:29 mea, eɖo ŋuti na wo bena, esiae nye Mawu ƒe dɔwɔwɔwo, bena míaxɔ ame si wòdɔ ɖa la dzi ase. Nenye be nèxɔ Yesu dzi sea, nu si nàkɔ ɖe fie nye be nànɔ afi si wòbe nànɔ. Menye ne xexea be mi katã mi ƒu du yi miame egbea, wò hã nàƒu du yi miame. Fi si Yesu be nànɔ, fi mae nànɔ. Mi si abɔta. Wò hã nàƒu du ava si abɔta. Yesu gblẽ na. Ebe nye le xexea me, gake mi menye xexea me tɔwo o, mi nye xexea tɔ o. Ebe miakpɔ yewo me titi le xexea me, gake kpɔ ɖa meɖu xexea me dzi. Le menye la, mikpɔ ŋutifafa. Ne ŋutifafa mele me o, ekema bia ɖokui se afi kae le. Nenye be eli kpakple Yesu, ŋutifafa mele me o la, bia ɖokui se be aleke mele le Kristoa me. Ɖe ne le eme abe ale ye Yuda nɔ eŋutia, Yuda Iskariot gblɔm mele. Yuda Iskariot nɔ eŋuti, ŋutifafa mate nɔ eme o, elabena mɔnu dzi me wonɔ, ale wòakɔ akɔ de asi. Dɔwɔwɔ eta enelia, dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ eta enelia kple 8. Eye wode se na Petro kple Yohanes be wonegagblɔ nya aɖeke le Yesu ƒe ŋkɔ me ake oa. Oya nu siwo Yesu gblɔ na wo be ne woayi xɔ me le. Eye agbalẽnya la ma ŋutɔ wova yi wo ɖokui me. Biblia be esi wokpɔ Petro kple Yohanes ƒe dzideƒo eye wode dzesi be agbalẽ manyalawo nye la, woƒe mo wɔ yaa esime wodo dzesi be wonɔ Yesu ŋuti. Nu ka ta ame yawo ate ŋu aƒo nu alea? Nu ka tae ame yawo woate ŋu awɔ nu siwo ƒomevi le gblɔm tso wo ŋuti? Womede atsi mɔta o, womede Université de Lomé, womede UB xoxoa, womede UCA, womede Adonai, Sem Adonai o. Suku gã ka ye wode? Womede suku aɖeke gbɔ. Abɔzokpo hã womeyi o. Yen katã wote le nu ƒom ale o. Nu katã ye ɖoɖo nyui le woƒe nya me. Nu katã ye nyafɔkpe nyuiwoe. Nu katã ye susu nyuiwoe.
Et au de si bena on n'en fa kple Yesu. On no Yesu nti. De o ha wa tem ado de si be ne no Yesu nti. De wa foto le dome. Wa kpo nu si ogbon le kaka ame ya fa nyawa o to mi yo mi nyanti ye. Nka gbo o cho. De wa tem de si be Biblia no na wa kploji gasi agame. Be ne yo va ne me do be game yo kwa. Kama na Biblia mo jurum. De wa tem glo be alo Biblia me yo pon ma ole ya. Wa tem glo cho nti wa. No bi ni. Ejibe ya subo ma. Fine. Mede go wenyewe na cho onusi juro wa na je o mu. Ma subo la be do si gban to enyewe wa no afi Yesu. Wa no afi Yesu be na no. No fi ma. E be na no fi ma, e fo bla de, no fi ma fo bla de. E ba na fo bla anyi, na fo bla anyi. Hallelujah. Mwenye nusi ne wala nyi gbanji po e ba konta e ma wo abia e be fe na ogo lo nu yo bla be nu yo blo na obe na wo e be fe wa he no da na nyi be e to ko nyi be ba no anyi pakli ma na pakli i ga wenye be ne da for the car o ha no go e da ka Elisa de nono fo nono me fia fo nu te fo ma fia e ye Elia le joge Elia gona be no afi nya me yinade Gilgal Yehowa don refima aba mal Yehowa lagbe e Yohana le agbe wa fodeka to nyedeka oyi Gilgal aba me yina Betel no anofi me yina Betel akamanya ha me yi Betel o me yinade Jordan oya na fi ne yi na Jordan nya ha na Jordan ne me subola le no ebebena wa no ye nti no ma nti no Yesu nti afisi o ila o ha bla na fi ma ne nye fe ble ha enyo ne nye basike ha enyo ne nye we eto enyo be no ye nti le yi mo no anyi gbaji ya de ko ate no nti egbe eyi oku e o chitre o ejifo a yo ya mi ano ema ta afisi na yi la ele ema na nye ba ele ema la e ya ha le mo ta afisi na yi la e ya ha le tafema ma jibe na de vevi na no afisi na ojibe na no menye ba na kpono biade be ele o maleta yi ha ya wo ni wo wi wo la ye Kristo to we ni ameyi wo le Kristo nti ma kwa manu be na wo be ni asenya yo go abe ale yi e ya cho asi mlono de peji na Mose ye gbedodo da ye be de trenu yo de wo gbogbo ma ne tre de wo ji ne tre de wo domonu de sia de nti ne tre de wo susu bana yo katan ya ono no mo na be nu wo na no fom de tuma na wala yo katan yi bana ye be ameade abaglonya de na tia dojo le mawu pe no numela gama ameale maglon mawu pe nyasia no me nu wo tro le gboglom na wala na sesewu eyiye keke ale gboglom no bana na ten ase mauto ake na le ya me de asi eke ma fa tamododo to wa gbe azuni popo tantan e fa manweve ne do wo de ji e fa nu blandi popo e no anyi pakule bana na ten awo nu si okatan de jidodo ma ne nye ba ehia bana na no agbe kaka do hi le wo ada fofo ma mleame afi na ba glo na me adebe enya Yehowa no e ma ya tro me afa gbela e ya dede anyu now ma o akafa na odeta e pe asi e no ji eye e pe mvava ne potao bana na ta zo le e pe dodo e pe no la dede ko me e Kristo Yesu fan ka